In pozdravljen, folk. Danes delamo unboxing novega mikrofona. Evo, novega mikrofona. Unboxing pa ga bom pač skup sestavil, pa pač, ja, na koncu bom probal mega testarilo med temole, pa temole. In bomo videli, če kaj boljši. Sigurno upam na boljši, ampak, lej, sigurno bo boljši, ker bo na temole stojalo. Ker pač tega imam bolj tako stran in pač ko sem tako naslonil nazaj, se skoraj nič ne sliši, bom ko se dret vanga, ne. In ja, se slišimo in uživajte v videu. Čau. A ja, pa like pa subscribe, to spet. Dobar, sploh nam komentiral, no. Like, subscribe pa, ja, se slišimo. No, gremo zdaj to tamo na stran. Ok, gremo zdaj odpreti. Upam, da se vse lepo vidi, ja, vse se lepo vidi. In ja, imam na ekranu pač kako se vidi telefon, tako da, ja. Ok, pojmo zdaj lepo mi unboxing, to ti diši, to meni to diši. Ok, gremo unboxing to ti mikrofon. Evo, spet smo dobili toti kabel. Čeprav ne vem zakaj, ampak ok. Tako, vse ne da je tako cheap shit. To bom komentiral. Evo, zdaj tudi ta pop filter, ne pop filter, to je tisti shit, ki se da pade ustaviti. Ne vem kako se sploh imenuje. Pop filter je ono ta druga stvar, ne na mikrofon, ja. Evo, mic. Še posebnega mikrofon, pač priklop malo takle. Lepo v vrečki, bomo naredili za enkrat nazaj. Ja, da nam takoj. Ja. Aha, ok, to so te pikice, ok, ja. Evo kabel, zdaj to ne bom rabo kazati, ne. Kako je to trd kabel? Tako trd debel. Tako ima od tega, da, ne. Tanek, pač običen kabel tukaj pa. Aha, pozlačeni kontakti so se mi zdaj, če povedam. Nice. Zdaj, toti shit je... To gre nam... Se jaz ne način sestaviti. To je ova stvar za... Na to nogo pa nam za mic, ok. Aha, ok, to bi pa na mizo, razumem. To da jaz ko prvič imam tak mikrofon, tako da ne vem točno. To dobro se to naći, evo. To še ta velika stvar. Vse treba šparati za garancijo, še kaj drugega. Nema više, ok. Monitor ne smije ugašati. Evo, to je pa ta roka, kako ne rečem, roka je pa se. Evo zdaj tukaj majko sprav. Špadačka za garancije. Zdaj nikoli se ne ve. Ok, zdaj pa. Sestaviti to stvar. Zdaj se tlej slitka, ne gledati. Ok. Okay, I guess. Vem, da gre mic, ok, to polje moš poroditi. Vem, da gre mic na ta shit.
tale kabel odbijem. Pač odbijem od, ne, kako se reče temu. Tiši, koliko je to delo kabel. Ja, da vidim že bolj kvaliteta. In vtaknemo sem noter. Ne, sem nikram vlašati, hvala. In evo ga. To je to. Pol pa test, kjer je boljš. Ta za 40 ali un za 20 ali tam nek, v bistvu ta je bil 37 un pa 19 tam nek. Bom poiskal cene. Drugače pa mimo vrste Wacom, vse je to mimo vrste. Razen slušalk. Vse ostalo pa mimo vrste, pa te podlage. No, zdaj bom naredil test obeh mikrofonov in da vidimo, kjer je boljši. Zdaj bom posnel bom pač en test video, tako nekim rekel, hej čau, hej živjo, folk, kako kaj. S temo, pa pol s temole. Pač stanovno pa da stanemo in ja. In pozdravljeni v novem videu, v test videu. 1, 2, 3. Slišimo? Ok, no super, bye bye. In pozdravljeni v novem videu, to je test video, 1, 2, 3, se slišimo, ok, bye bye. No, takole pa gleda pač od spredi, kako stoji. Evo, takole ga imaš, tako nekak je pri ustih, pač pri ustih, kle pri faci, takole nekak. Evo, on je bil sam tako tam od spota, ne tega pa pač kole, ne. Evo ga, in pol cek, in je pospravljen, evo. Pač kole zgleda, evo. Evo, še malo hiter setup, še enkrat pokažem. Se moram še enkrat video posnet. Evo, in ja, zdaj idem pa test narediti, da vidim. Kjer je boljši, a ne? Pa če smo kaj pridobili s temle našim lupčkom. To bom pa ne ima, bom uporabljal ali pa ne, bom videl. Pač tale pop filter bom sigurno uporabljal. Ta pop filter bom sigurno uporabljal. Mislim sigurno, I will be see. Evo ja, in kot ste videli, no slišali, je unta nov mic boljši. Zdaj jaz sem šel poslušati ene parkrat, meni se zdi kar dosti boljši, tako pač bolj glasen je. In ja, ok. Upam, da ste uživali v videu. In se slišimo. Like, subscribe, vedno pozabim, zdaj pa nisem. Skoraj. In ja, se slišimo v videu, no. Dale, hvala bom naredil nekaj v Fortniteu spet. Razmišljam, da bi naredil ene skine, nove moje najljubše, ne vem, bom še videl. In ja, se slišimo. Čau. Like, subscribe.